Alah, kayak kita di Barat. Alah, apa tuh remal? Aduh, maksud tidak Pajero tak berezeki ya. Aduh, tak remal. Alah, aduh. Kalau tetangga saja ngetik tipun. Aduh, saja nggak kakapin. Oh, mari. Oh, gitu. Tak paten ngarati pun. Apa lah kayak gigi ya. Aduh, udah magigil. Cabut na tako. Tatay ka kanser ko. Tua ki ngoda mo ada kiki deki. Kiki bitang ganteng kali pagkakan nga cekung. Aduh. Kaya nga apa wala mo. Karela kakano. Aduh. Matong kerba bede. Pak Roma lah tutu. Matong ke. Matong ke. Ke. Matong ke. Ke. Matong ke. Ke. Suara na sa atin. Wala ko apa ka na. Masuk dit. Yang kau pada dalam dit. Laku apa ke? Minta lagi buka. Yang besar pepe din. Engkau kayak gigi din. Ya lah tunjukkan Nadin. Ketika kayak gigi ya ke. Tak manglo lagi buka. Mana pepe din nari din. Din nari din. Aduh din. Lah abid lah kayak gigi ya ke. Lah abis din si kayak gigi tak sebelum belas boros. Mara syuting tu Pak Jero tak berezeki ya. Ora ada iya boy ke. Mau tak sik beres ke dokter. Bak coba entar ke kiai boy ke. Ya le coba boy dan double na kaki. Wala le broken na. Nakini salaman din. Ya jelas ke asalaman. Ya benar yang tamu. Maksudong ko din. Set peset din. Ya iya ke. Dia tak lagi larang ke. Sekat ke. Ya din ko layap siya din. Maran pa marang ka din. Oh iya. Engkau lah kada dulu ya. Ya. Kelangkong din. Iya iya. Aduh iya sadin. Siapa sih yang ntar? Kok kalau pesyatanya? Itu tahu nasi engkau kayak orang kampung kan beda telur. Kemat pecok, kemat nundu, kemat langga. Tapi saya terkenal sesekut yang dari orang. Kemat langga. Ula bener sih kocak sadin. Paling lah kemat langga.
Berangkat boy. Subhanallah, 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 subhanallah. Wah, ruwa tak kiain, tepa berit. Cangkolan, nanti dinak boy. Tuh, mati habis tu kiai saya berit. Orang nolong salam tak kira tak asal pada tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dan teh dia sekecil yang si mata tak saya berit. Alhamdulillah. Ya saya teh dan teh dah datang ki ya. Sampean ki. Yang ki ke atas. Enti kiai. Gimana tu? Maksud aku lah aleng ki nang teras. Bani aleng ki nang ite kontrak neka. Oh, bungkulannya aku suruh ongko dak tak kenteng. Nengki. Aduh. Salah lagi kiki. Sajan kena sampat. Bada perlu apa sampai anda kak Dinto neka? Kayak kiki kiai lah abid. Mara syuting dah pajeru tak beres kia. Kula ganyo na barok ka sampean. Kula pah paringi beres. Kula sampean neka kan kurang beres ya si asikat. Beres ke? Mak tak beres ya. So odol telu abid telu. Kacang kau nengok. Aja mikir kena. Pocang beres. Ya mau isi kata apa beres ngol tang gigi. Kok kan narik ke antara tanpa. Sekaya gigi re. Bene engos perengos nak gelok ruah. Kak kira terober siapa aja. Monterober sebagai berengkai ngos perengos neng kakek. Cangok nguan. Gigi pajang sampean. Kula kan teroba rasa kayak gigi nih nyombro kena ada sampean. Oh, berarti penyakit orang dia pada nabi penyakit orang yang seentar berimru kan berlebihnya. Siapa yang mana kaki? Matongke ya. Yalah patut kaki berlebih nyama. Tongker artinya ber. Bisa berok ya. Tongker ya, fungkila pereng. Fungkila pereng ya, mau pekol ber. Paham? Mangkana kaki resya aja lah kok kayak kiki berabi pepe. Bingko kaki nyaman ayo sering kaki laku nyem ke nyaman tok mar kena kayak kiki benar nah bi sengko yo nyamah mat ke nyem demah kelem kaki ya. Bro boleh hanya mamat kenyem ke. Apa artinya mamat kenyem? Kenyem dia artinya kiki betung. Kiki betung dia kuat. Makin akan apa kakek? Des. Kenyem kakabi. Tak kira sakian kiki boleh kakek. Oh dak nih kaki ya. Kiki kula torah. Teti mulai setia nyaman kaki mat kenyem. Benih matong ke. Kiki.
Kayak mulu berapa boleh yakin boleh tanya mah. Sama toko. Kike kuliah nyuman pamit, tapi le mana? Kiki mental tule beres. Nyem. Makan nyem. Kike, betul apa? Set per set ke bisa habis kamu makake. Tetapi pakaian mulai beri.